लोकसभा एमपी इलेक्शन आतमन खिरोनिया लंके जापन लोकसभा एमपी इलेक्शन नंगते बॉकेट पेनाजक लोकसभा एमपी इलेक्शन अलम एमपी होय फ्रामन काचे पार्टी दुंजे बंग फोतुम अनि वंगता दो देसांग सासन से थेकपन लासन थाक थाक सी थ्री ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिफू कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस असंग पेन लोकसभा एमपी इलेक्शन अलम काचे पार्टी दुंजी एमपी कैंडिडेट कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल अलम एक्स ईएम जयराम इंगलिंग पेन निजंग कार्बिंग कांग्रेस सेम कहमरिदाम मांगसो ना कामरे फेरांकिया थेनु नंगे थांदो ना तेंके अफ्रांग सी रात आकेमांग आर्टिकल 244 एमाते ऑटोनोमस स्टेट के पलंग पॉन्जे फान पचन पॉनपो लापेन बीजेपी असंग तमे थांगना ता डेवलपमेंट असाई क्लेम क्लेम पोसी कांग्रेस असंग पेन एमपी कैंडिडेट जयराम इंगलिंग पेन बीजेपी असंग फान पिन रेमपन आखाय जयराम इंगलिंग नोना पोंग लोकसभा एमपी इलेक्शन लंग ओंग दोंग वोट पेन इलेक्शन हाईवेक जी पुसी फेरांकिया थेनु नंग थान पाचिनी दम खेरोनी पेन संजय किलिंग लोटी की मिनिस्टर बियांगलोंग मुने तो manduk du peklo lapen itu political demand anjir ding peklo Rahul Gandhi ake hai ta je chagalo article 244A implement ko nipi ya commitment ni je apply ko pusi nam chaglo aso dang kon aso api bangke non wrong road itu korteng gira tum hai je pupe normo je pupe kaduk we sibat pen gitu pen uson si idum kang lu nyima jing thuro nyima non wrong asal langdam em lo pulo te adu bupik pik lo tangka poisa ke longa amut hangda be non ke CMM atum se sab contractor kadu ko weda chirai lab lo rara tum ga thang lo pulo ne da lo abi der lo amar raso uthot ke ban thuya phang idum tangkot apan petrol di jala dor piso mane di apan electric bill angele piso pe ajona majona ta dor piso so kali gahai ta review ke ban dia phang clean tan kore Sir, BJP tum gaji pula BJP सरकार from there people not pinning 80% on development edlo pula tum ti pula si kwana ho na li tum na thaklong from lo kente development ke doma ka be ma li tum ke thaklong from lo pada keneng ye pa keneng ye po bur nang panjang ye phan ke nang pa projong ye phan ke nang ye ling nang ye po sedai li tum ke thaklong from tum to ko kan